Kishanjurungwe cyangwa cya bunyoro kina amahunikiro g'emisharuuro gakuzire munonga kandi agandi tigaraha mutindo ekirugiriremu amahanga agandi kwanga ebihingwa ebirikuruga omu kyanga eki ka services za cleaning rundo okubiyonja nokubyandika bikomba kurungi bitasisikaire bakabiteeka mu warehouse ezo kandi warehouse ezo bakatungiramu obuheereza obutwesero bwa receipting system bakosa akakonge akaraja kukora nk'omusingo mu banka bakehora sente batakatunzi na muno bakaba tumazire kuturukya kandi emihendo y'ebirime ebyo ekajya hansi okwenda kumaraho ebi ehuriro y'okuntu kajembe betirwemu amaani okwenda kuhwera abahingi okugoborora emisharuuro yabo system yetu ya warehouse negamba otatunda omuhendo okuba kushyara nkaha ahansi lindaho nuko otungireho sente okukosa ebyo birime nk'omusingo obukica obuhatari karakorake karaimprovinga rundi karajya haiguru nuko otunde omuhikirwa w'obukama bwa bunyoro kitaro w'ekitinisa Andrew Kirungi byakutaga nagira ngo aho gwemuhunukire mubi omwaka gw'2018 cyanga cya bunyoro kikaferwa biliyoni z'urukurenga 26 ezabire zishemerire ku rugombe cyori. In 2018 this amount of maize would contribute about 15% of the total GDP of Bunyoro. I picked on maize, but I wanted to give you an example. And that's what I found out. That is the amount of money Bunyoro was going to lose because of poor harvest handling. Ogu nagira nk'uko obukama bwa bunyoro kitarabi n'abahingi abarikubasa kugira eki bayongera ahantu Asia y'ihanga baba bashomesibwe baketegereza 260 metric tons. If you say 1,000 is the farm gate price, you get 260 billion. Bunyoro hand. Can you see that money? 260 billion. The farmers in Bunyoro are some of the poorest, actually, in Uganda, and yet you produce 260 billion. abanyishenjera barukorwa omu kyanga cya bunyoro kitara nibagira ngu encourage yabetirwa mu nkora neija kuhera abahingi one individual na supplying because I'm supplying maybe poor products zibi musanga kubabandingire our maize because of an individual. So what fail but kusanga marketing marketing be well processed, well stored, well maintained. N'abayisenkuru baitu banyina enkuru baitu bakaba bayina enguli ne muzijuka enguli ezo zatuyambaga kwahura ebintu byaitu biri birungi biri biyonjo kandi biri by'omutindo nahabwekyo kuno kuli kutwijukiza bwijukiza gavumenti etutekeireho agency enurunde kitongole kino ekyo kutuyambaho habyo kwahura mulingo gukutuyambaho kwahura omulingo gukutuyambaho akatale kaitu kandi n'omulingo gwokurora ngu quality rundi omutindo twagulinda kurungi obwate cyanga cya bunyoro kitara kine myanya rukubasa kunukwamwe ebihingwa bya metric tons miliyoni 1 emitwaro 8 kanana rwendi 17 gasha kwa Ambrose n'uwagaba katoto.